nĩ makoma kimi matakuhota ku distinguish kana gakora mundu ndanahota kumenya ati ndari na rheumatoid arthritis na psoriasis arthritis no ngirora nginya dalili ciacio ni cirakuhanĩrĩria na the cause still cigekate cigakuhanĩrĩria no iria ci Kenya ri tungĩambia na uhoro wa osteoarthritis. Osteoarthritis tugaga atiriri is where and tear kurika kwa mahindi no niguo ihindi ririkeri ni kuri cartridge ĩrĩa teithagia uhoro wa observing the shocks kana pressure ĩrĩa wagikorwo gikuwa na nikio koraga mostly andũ aingĩ arĩa mena thina wa arthritis no kuigwa kwera ningi gikuwa kindu kana ngongiongerera weight yakwa kana ngoro ngika simple vigorous exercise mahindi makwa makoma magitura makiria maturaga niki maturaga tondu pressure ĩrĩa wa apply cartridge ini yaku area weight out kana area koretwo na inflammation kana ero ruhite ni koragwo igi cause friction na friction yo gakorwo igi cause cartridge gukorwo ikirika makiria na riria most kwa kona ehori tugire uric acid ikoragwo in two states ni ko in liquid form na ni solidify riria kwagia eho ugo ni kuga ati riria cartridge yakorwo irikite ri na riria gwakona hehori uric acid yaku gikorwo ina uric acid nyingi thiini wa mwiri ri ihambagia kugera gatagati-ini ka joint yaku ugo ni ukyo wiguaga andu aingi mage complain ati riria kwagia ehori joint ciakwa ni ciko cinaruo muno na ingigira kindu gom kana hot bottle ri ngaigua relief kire ko gugika ri no gu convert the state of uric acid from solid to liquid ugo ekako ni rahota kuhatukira joint ni yaku wega itago cause a lot of friction kana kurika muno kwa cartridge iyo ugo ni kuga ati cartridge riria yakorwo ikirika ri ni kosaga kindu gitagwo the synovial membrane. Synovial membrane ri ni taka cover karega koga ki prevent the synovial kana ngirithio yenyewe ndika overflow gatagati-ini ka joint ĩrĩa teithagiria kũlubricate joint ciaku na cigakona flexibility ugo ni kuga ati cartridge yaku yarika ri ethinaga joint kana joint yaku ni gucekehaga riria joint yacekeha ri ni developaga the fusing of the joints kana mahindi maku magakomanira ugo ni kuga ati riria joint yaku yakomanira na mahindi maku meri makomanira ri kindu kia mbere ni pain ukoragwo kidevelop kiu kingi ni less flexibility kana motion yako igakorwo a bit stiff ugakora joint yori ti flexible kana niregatha muno ndiracera muno kana niraigua ati onege cerari ni regatha muno ina stiffness yeho the other ones no ndagukorwo na cartridge yo yarika ri umenye rira cartridge yarika ri engiko space ya cartridge umogo erike nyiti oguo ri nyama iria ciuma surrounding kama muscles iria ciuma muscles iria ciuma hakuhi na ihindi riri ari ni citenda gukorwo na kindu gitagwo fusing of the muscle spam kana nyama icio kunyitana uguo gaigwa mundu ni ukaigwa mundu akwira ati na thutha wa kwa iruri njigua ata he kindu kigathite ka he mukiha wako muhana ta wigathite umenya ru mukiha ndugukorwo mukiha kuno korwo ndunahota gufuse no nyama icio ingi cigakorwo ni ciekindia uguo kaigwa kwe ingitwa gutamburukia kugururi njigua ruo na ngaigwa kwanyitwo nginya ni gifunga kumbe ni nyama ici koma ni nyama ici na nikigwa kwira ati ni mathina wakwa ukoragwo oitha ndokira rucini nirio maru makwa magutura ndambia guthia thia ri ngaigwa ni meka atia ni manyihia pain niki ukoragwo gika ni uko relax muscles ciaku put in a motion ogo before that action ri nirio ukoragwo strain strain muno ogo that strain ekalehe that pain ogo no gukorwo na that stiffness ya joint eyo egene riria torsion yo pressure yako nyingi ri no rehe kindu gitagwo inflammation kana torsion muscles iria ci haria gatagati ha joint ri ka joint ri ale most in tuge agikoto asirira horo wa arthritis ya osteoarthritis affects most na tuga osteoarthritis affect a joint ri nene ugo tuge to ashiro horo wa iru torsion area ri kana nyama area ri ni cigukorwo no cigie kindu gitagwo tear ruho niho wigwa mundu erwa tiriri ena tear cartridge ugo ni kuga cartridge tukore kali wirikite ni tago crack kana ni takumumuthuka ya crack ugo ri riria kwagia heho ri kana riria akorwo akimove motion yake ri aka feel that pain
ugo ni koragwo na nikyo koraga mostly mostly tugaga they will take a knee replacement fully kana mago ke makeo the knee capri mostly ukoraga the cartridge yo enye irikite undu nginya gombe gaku ni kambia kuhuguka Rusho no tugaga atiriri he need to be done the surgical oginye operation niguo akorwo agiko artificial cartilage igicokoria agiria na niwe kaga ni gutheria hau hariri ha joint one gwandikite ha nguria kana joint ciothe okay thegio muno ni wauga ni mostly the common osteoarthritis affectaga joint ya nene na mostly ni ukoraga andu are aige makoma kihelo ni horo wa osteoarthritis ni mundu kwagwo na heavy activities o andu are makuaga indo ndito andu are makoragwo me engage in the sports andu are makoragwo mathaka tondu mostly ni ukuiga mundu ni agwire ni ahingirwo ni kindu iru ni agwire na iru ni mostly those vigor activities mundu ngi ni mundu ina obesity weight nyingi ugo weight ile gakorwo ni yaku ni cartilage yaku kana weight yaku cartilage yaku igakorwo pressure ile ni nyingi muno ugo no cause friction igakorwo iguru ugo cause cartilage ya kulika the other people mostly nireria kwagia eho na mundu a develop uric acid nena ku challenge icio taru tuge mundu agikoni ali akona injury before ugo ni tuge te healing ya cartilage ri igiko isuru usoke ukoro no wa develop injury giri ugukora that joint we call it vulnerable atene ugukora highly attacked na osteoarthritis na mostly tugaga osteoarthritis is not generic kendo ngegaya ugo ntikuga ati we tondu mamu wanyu ari na osteoarthritis ona we hatikaini no the common factor area ugikora osteoarthritis kila in the family mostly is the weight okay no wagwata riri ndagitari Chris Wambui uric acid ndu wa mundu utoire uric acid ni kina yumaga ko thegio muno twambe tutauko uric acid ri is a toxin nigiko na gutiri mundu tari he mundu rakiuga at least dikiri na utie mundu tari giko kiu na ugo ni kuga ati is the level at which where it accumulate mwiri-ini waku no hatiri mundu uri wathi handu akaria uric acid ameriaga in form of purine okay riu ni ndacokia mundu tanatauko uric acid ri is a excretion toxin ya purine ugo ni kuga atiri ntogiru tuko tugitauko atiri purine nayo niki tatuire purine ri ni kiko mostly giko gikiumana na most common foods ta johi na nikio igwa andu ingi makiroti na riu ri marungo mau marathie ri ndugakete unyihie johi kana utige ri alcohol concentration ya na mostly beer niko igi contain a lot of percentage ya purine ugu wekire urero ndukahuthire purine na tondu guti hindi ungi separate johi na purine ugakorwo wakihingirwo johi lugacoka ugakora ati purine ile no ikoragwo most available in the red meat kana nyama red meat ugo ni nyama ta cia ng'ombe mburi uguo nayo rira tuko tukire concern ya purine ri mostly concern itu ikoragwo with the purine na concentration ya purine iko in the organs na nikyo koraga mostly adore vulnerable kana mundu mukuru neragwo aria kani na ni to prohibit akani muno tondu niko gakona concentration ya toxin yothe before kindu gyothe gikuite kana before excretion ya giko kiu kiumite mwiriri e concentrate go ini na higo-ini tondu nicio excretion organs na noho cigukorwo oho cigukorwo before excreted kasumite the jawa mwiri the other ones ni the seafood ugo ni ugukikora nginya andu are me cost magi complain uhoro wa arthritis na mostly common gout arthritis erehagwo ni uric acid na mostly ni kuma the process na shusha na situri ni gukorwo nacio cigi complain uhoro wa uric acid ka gout arthritis no tugire ni turi another condition ya arthritis ile mostly inyitaga ciana juvenile arthritis no ituguko tugicira nayo ugo ni kuga ati ciana nacio cingiruta ku uric acid ino muse to the processed food na nikyo gukora twihatikaini na complain na percentage ugirora thaiciri ciana nyingi ni average ya miaka 30s ni urakora mostly
ciana icio cia less than 25 sorry ni gukwambia gukora ciana icio ciambia go complain cikiuga joint ciakwa ni ciambitie gutura kwagia heho joint ciakwa ni ciraiba mostly uguo ni kuga ati riria mwiri waku waremwo ni guko ukiescrete kuruta giko kiria kia uric acid ri gikona overloads riria overload ino yambia ri ni kona dalili dalili taire koguo one ni kosaga headache kurio ni mutwe na mostly ugakoraga mostly riria wakorwo na headache iyo ri ungikorwo ungihuthira fluid kana mai maingi ri ukaigwa ni surplus kana ukaigwa mutocio ni wanyihanyiha the other one ni kuigwa fatigue kunogerera mwiri waku ukaigwa hingo ciothe wi munogereru no kaigwa also ukaigwa burning sensation ka kuigwa maguru maku me mahiu kana makiyuha muno na gukorwo na needle pain ka gutheca thecwo uguo kaigwa mundu ni aragia tujingiri na gukoragwo na backache kana gukoragwo gituro ni mugongo na mostly ugakoragwo bado is ugakorwo riria wina uric acid concentration nyingi ta developed to gout ri ugakoraga mostly oho no igwa joint ciaku cikihiuha riu ha tari kurara kasirararaka na ugacoka ukaigwa maru maku ri mara nita mara corona shock ukaigwa tawagia shock igacoka igathira na the same shock ukameigwa thutha wa mugongo the back pain lower back naho riria wina concentration nyingi ugakorwo na mathugumo maku magakorwo ni mara irritate kana ni mara hiuha muno na ni mara ko yellowish in color uguo ni tugaga atiri indication ino mostly andu aigere makoma kirara ko ni mathugumo na mostly magakorwo me yellowish in color mostly ni mathia guthimu mathia guthumirwo mathugumo no makoneka machi na infection yothe uguo mostly indication no makome na high uric acid haya good by the way wadirikania tu ciana tugekura ri tikani undu wa mathina maria mari kwere mundu angereirwo ni mutweraga wanyue mai yes nyua mai mutwe ni ugutigana nima ni ukaigwa watiga haya good reke tuthi muthemba ungi wa arthritis kama tukithiite muthemba ungi wa arthritis ri twacira uric acid a toxin riu tukome egioka ati twike arthritis the category of arthritis riu okay okay ya todo hendo toga a toxin riu toxin giko riu giatwika ati arthritis riria Kristo serious ya most kwa yaho kana wako si concentrated muno riu ni undu wa gravity ri si depositaga to the farthest end ugo ni kuga to kiara kiria kinene na nikyo igwaga mostly andu ingi makiuga ati mambia ku develop gout ni jigwa kioro giakwa kiara riu haga the gout arthritis ugo guti mundu we gout utari uric acid na no nginya ugikorwo no ari na dalili icio so ukambia gukora atiri riu ni ambia gukorwo Kristo siria ri ni cia koshi nyingi muno ugo cia deposit ri sika hair dust sira cause thakame saturation ya thakame ri uko is cause kana dito ugo gakoraga thakame go flow ri ugakora maguru maku ni mahana tamarende gati tamaraiba ni undu wa density uritu wa thakame ugakorwo no aritarituha ukiro ria wagereire uguo ugakora deposit cia uric acid ri ni cia settle down ciara-ini ciaku na makinya na nikyo ukoragwo gifeel that pain kana needle pain iyo naho ekakorwo ke develop to the farthest end uguo ni kiara kiria kinene the toe uguo gigakorwo gigitura gigako gutura kuria ndikaniro na mundu hana tari itunda riru tari kuroru ha gutu darejeru darejeru igakorwo ikatan reddish pain ugakora kiara kiu ni kirahiuha piu ukihoririo na taikara itune piu taikara ikune na no ukoragwo na rio no kiara kiu ni kiratunihirira na niki na mostly no kirehe thina wa infection ya fungal infection mostly andu aigere makoretwo na uric acid ka develop to gout arthritis ri ni maenda ko develop fungal infection todo wa tissue ile gukosi weak na gukorwo mostly ni la sweat ugo giko no enclose kiratu getagote kiratu closed kiratu kia digi kia higania kiratu kihigania ri ugakora tagambuti no iratu ya mustu ugakora atiriri ni urate gukorwo ni ura develop sweating kana urathigina muno ugo ni tuga mustu riria ungikorwo ndurae na history ya gukorwo ni urathigina maguru muno ni marahiuha muno na ni uraigwa mustu no ambia ku develop ka kununga maguru mustu wina early stage ya
gout arthritis na ina mostly in category of uric acid uguo ni wega andu magakoma ki understand na riu gout arthritis ri no still no developaga pain kwa elbow kagokoro kona ni kambia ku protrude na uguo ni wega andu ukakora mundu ari na kagokora kega akambia ku protrude riu ni ambia ku develop to gout arthritis ya kira hau ri ugakoraga riu ni uratuika dry mwiri waku ni urakowi dry muno ugatinda ngusio ugataraga ngusio kunyota sorry ni urangara muno ugatora ni urafeel kunywa mai na wanywa mai ukaigua fatigue kana kunogerera kure ni kwanyihanyiha mostly ni ndo constitution ya uric acid ere rarehe gout na mostly ono riria mundu wina gout ri onanywa pain killer anginywa mai maingi aligwa mai ni ma relieve the pain compared to the pain killer ya gout ugo ni wega andu makoma ki understand it condition isi ri prevention kindu kia mbere niguo tugitwa ni kurigitari no nginya wambe umenye the cause kihumo giaguo tondu rutaru nona uri ongi wa osteoarthritis ri ucio ni mirigo ni indo nditwa gutiga aya na oko ne weight no itia ko manage na ke ndangithondeko the same na ndange prevent the same ona kene let meat ya gutiga oko ni choma oko ni njohi anyihie oko ni processed food oko ni seafood anyihie ugo gakora ati that's why we categorize in a different way on a symptom session ni tofauti ugo no wega andu mako magitau kwa tiriri arthritis the cause is more of a factor kiria uri ogukorwo kirigitwo tondu ungigikorwo we weru ke exercise ri na umanage weight yaku ri na thina waku ni gout arthritis ri ni ugukorwo we na less result compared na riria weru watch diet yaku yeah kana wero ri tiga njohi tiga njohi na mostly ni mukiwa muko no ritu hau anyui ne hodero ni muko no ritu la no to to githie na the mathina ma arthritis neguo yeah dika to the next to the ucio ungi nigetha ngorondo areherwo ciuria turore mwiroreri aroiga atia ndagitari to the ucio ungi thina ucio ungi ni thina twitaga lupus spondylitis naguo thina ucio wa arthritis is more closely to osteoarthritis but this one affects the spine munyigi na mostly ni ukoraga atumia aingĩ ni makoragwo tugikala percentage atumia ni makoragwo makihira na mathina maya compared ria thuri niki mostly ungikora history ya hau bereri andu aria makuwa mirigo miritu ni atumia mostly thina andu aria mohaga ndari agikorwo ena mbere kana agikorwo ena twins kana dake nene spine yake ni wegathagu kana munyigini gwora no gathagu ugo ni ugukora mundu akwa kuma riria ndohirenda na ngihingura mathina ma mugongo makwa matimeka atia mathira ugo ni wega andu makoma ki understand it the haria kihumo gya thina uroka mostly ungikona injury kana ungikona rwa accident kana ungikona rwa koro ndikana rwa igwa mundu akwira atiri thire kuoya kindu no ndikorire ngwite na kuma hau ri mugongo wakwa nduri weka atia nduru watiga nduru wacokana kana uturaga uturaga uguo ni gukorwo na kindu gitagwo hiated disc atuthire kuya kindu na mostly hanike utwira mundu atiriri riro rakuwa indo na mwiri waku ukageragia ku balance the both sides tondu no ukorwo ukuaga na mwena umwe disc yaku egenyuke kana egenyuke ihatuke hari agirire gukorwo ikomeire uguo ni kugaga atiriri egenyuka ri ni develop a condition ingi develop a condition yetagwo muscle spasm kana nyama ciaku gukorwo cigathite igacoka igakorwo affect nerves kana nerves ciaku uguo ni kuga atiriri andu aingi mostly ara makona complain ka concern ya gukorwo mena thina wa gukorwo makiganda muno ri condition issue mostly percentage ya andu aingi ti othe ri mostly kwekiuma thina wa lupus spondylitis kana the fusing of the disc actually lupus spondylitis ri is a simple term ya kuga disc ciaku ni cikomanire riria ciakomanira ri muscle ciaku iria ciuma haha gatagati ri ona cio cienda gu compress anacio gukomanira nacio nerves ciaku ri nacio cigekate cigakomerwo nikio ukoraga andu aingere mekona thina wa mugongo ni makoragwo na muscle pull ifunga ni makoragwo na thina wa sciatic nerve kana kugandaga ukaigwa mundu ni aganda kuma ha waistline egathio uguo kuguru guikurukite thai nginya
ukaigwa kwera ke nginya ikinya ukaigwa kwera hi na ni ndiu niki igigwo mugongo wa kwambia gutura kana ndute kawira kani kana ngue kindu kuganda kunu gukorwo gwi kuingi muno uguo gakora condition ni ya develops numbness uguo ni kuga atiriri disc iria ri stag address ka sigituori ndunginyiha horo wake wa kuganda uguo niki to do that have become a big concern kuri andu ingi thaisi kwi mundu thaisi we mwaka wa 10 akinwa ndasi ya nerves agithia therapy no he kaundu etikirite na ka understandana nake riria thie gwiko massage angikuega relax mugongo ri mathina make ma nerves ni manyihanyiha tondu cause mugongo uguo ni kuga atiriri nwagirwo kumenya atiriri riria maso ciaku cia relax uri nerves ciaku ni cia relieve kana ni cia reko cicere wega uguo ni kuga ati numbness ukakuganda kuni gwekate ni kwanyihanyiha no riria wakorwo disk ciaku ni sira maso ciaku ciregatha tondu disk ciaku ni cikomaneire ri uguo maso ria no uguo maso ciria ri no cigacoka ci compress ka cikomanire ringi tondu disk ria ni ciketete uguo ni kuga atiri no nginya tumenye uria disk ria cigukiranira na disk ria cikomanagira tondu wa cartridge kurika gwa cartridge uguo ni kuga atiri uria urakuwa mirigo meritu no go cartridge yaku ya spine irarikitete irikite na nikio koraga andu aringi mostly makona shoulder pain kana gukorwo magiturwo ni mugongo ni mari makona history either makiguthwo kana makikua indo ndito mostly haya andu aria makona na mostly na uthina wa lower back ri na ni kona condition nyingi kana ni kona factor nyingi teyo toga atumia gukorwo mena gukorwo mohete nda is an factor na ni guigwa mundu akwira ati ni riria mathina ma mugongo ndo holire ndari magithira kana still agiko disk ciake ni cia budget kana ni cieheranire ri condition igakorwo persist kana gikona igithina mbere na wandu aria mabrotaga ndari still no kuigwa magicomplain thida gukorwo magiturwo ni mugongo tondu wa disk ciake gukorwo suppressed na gukorwo akiganda still ukaigwa mundu ucio kweni ingiria huhite mugongo wakwa njiguaga ndaganda na ngaigwa nginya tumacingiri moko na mostly ni akuigwa tumacingiri twa uric acid turia tugire haria mbere no athia thimo uric acid ndari athia hurwo x-ray ya mugongo ndari na thina athia hurwo MRI nerves ndi na thina mostly nikio tugaga investigate the cause ya kire kingituma ikatia mathina macio ni mathina ni mari miaka kana ni mundu o wothe bora ni ukoro rega wanakuwa na arume maranjira no ni makuaga mirigo turagwa ati no atumia ona harume nikio tugatiriri percentage tutindauga arume mathiaga thino wa mugongo tugati aria aingi tugithi category taru tukiuga horo wa rheumatoid arthritis ri ile ni a type of an autoimmune na mostly ino nayo nikio woria kiuria kiu ndamigwa tari ndiri miaka autoimmune kuga mwiri waku we gwenyewe niguo urahurana uguo ni kuga atiriri na mostly ni ikoragwo na state ya atiriri mwiri waku ungikona white blood cells nyingi ri no utume ukorwo ukigia thina wa rheumatoid arthritis na andu aria aingi makoragwo na illness chronic illness kamirimu ituraga icokagira ni matenda ku develop white blood cells nyingi thini wa mwiri wao despite gukorwo investigation fully ndiri yekwe identify niki kirehaga the autoimmune ya rheumatoid arthritis but we have been investigating ugakora history ya andu aya mostly andu aria makona immunity iguru muno ni blood group B haya uguo ni kuga ati white blood cell kamurimu gothe goka ni marahurana nako uguo rimwe riria mwiri waku wako hotetwo ni murimu for long time uracoka wahona ri white blood cells yaku citiga guciki multiply uguo cikahurana cio cienyewe ugikorwo wi murwaru na ni ukoretwo critical ill ucoke uhone over sudden na ni ho toga over sudden ino nire tuga miracle kwe mundu ko rwarite arakahona ukarigwa kwa white blood cells ciako cikiko accumulated mwiri muno uguo no ko hatikaine ya guka develop rheumatoid arthritis na nikio turoga no akorwo tondu tonginya uguo ni wega andu makoma maki understand atiriri andu aria makona immunity nyingi ri andu aria makona na health tuga strong health kana ugima mwega wa mwiri uria atungiuga mundu ni middle age uguo ni kuga miaka
ya kuma tuge middle age kuma 35 ginya 60 60 kona kuma leu no menye ginya 60 ne mukuru tuge 50 twikira 50 guikuru koguo nathi uguo ni gukorate andu aria ainge mabiri ku develop dalili ciri mabiri at young age na nikio koraga mostly thino wa rheumatoid arthritis ukoragwo ukigia mbeu njithi muno riria yakorwo ikiatako na ugakora most nducio akiuga ati ni ngubuata history yako yana guku thuthai tondu ni ndirarigwo atiri na itutia thomete na tugirwo history ro kana miaka arthritis ro kana miaka no ni magirwo ku understand atiriri ungikorwo wambiri gukuwa mirigo yaku wi munini arthritis yaku igagugwata tene nikio koraga andu angi makiuga atiri he oyo arugamite ta mundu utaria waria thina tondu disc na pressure ciori secondary reversion but this is eno ya rheumatoid arthritis is a bit different kana ni tofauti ina ngurani hanini tondu ina kindu gitaga the autoimmune ira tugire te immunity yaku riria we more productively ndio ndio immunity yaku iguru muno na ni kiri dalili na mostly rheumatoid arthritis affects the synovial membrane kana synovial grithi yeah. Okay, good. Lenda tuhomuke no he no ndu wa gweta ndona mwiroreri wi haha enda kumenya ugire horo wa ukaigua kaundu kuma mutwe ginya kuria makinya-ine uyu arauga akoretwo akigua ruo makinya ginya gukinya ri ni thina mostly ucio ena thina twitaga uric acid na no develop agatuika gout arthritis na ni gukiri githimi uguo no agithumu niguo agai confirm kana actually thina ucio enaguo ndagitari Chris Wambui mukoragwo ko ithu tukona branch mwena wa Nairobi na Keno Murang'a Mwea na ni tuli branch ingi Naikuru Naivasha Kitengera Nyahururu uguo twi over Kenya uguo no ngiurie mundu ungigibatara ati uko in touch kana kumenya branch ire hakuhi na ithu no tuhurire kwi 0721 500 900 kifugo mugwanja igire imwe 500 900. Thegio ndagitari reka tuikirie twacokereria ri tukurora arthritis icio ingi ondu mana ciuriria mwiroreri aroria haha amune ndona ciuria ne nyinge ndugathi haraihu studio twina ndagitari Chris Wambui kuma Health Link. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okumaririe murumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke ogwo hangigia mundu kana andu meyumerie gikundi marejeste maigwithie turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini rio kui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo Tharaka Nithi County Kikuyu Sub County Meru County kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria macira ni mariaga mbeca even emotional no twekaga drained tabarĩra-ini ya menya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabarĩra ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Muraiko waku murekia Samirwa ni mwago ngamwona ucio pasa
akanjira nikiahandire guku Wadando kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua Uhonokio winaguo na mwarigu wina igu. Ndukunye guto gwaku. kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura Mambia rugeire ahunjia cio ange njogo cio. Goko gicunje ga 10 na ureira story. niki itari ndakuhe Thayo wa ngoro nikio utari wahe. nginyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari gukuhurira ni mucorore bitu Kana ni muhiki ungira urakwa kamurukarangia utatoka. Nie. ndukanahitukwo ni magegania ma Central Cinema marigo methege bao nigwenda na muonia wendo uri kwatae kwendaga ngai o muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inoro TV. Good, thank you muno ni wega ni twacokereria nigetha turekererie ndereti ino ya mirimo ya marungo. Twina ndagitari Chris Waboi kuma Health Link goko studio na ndona message ni nyingi uguo kuonania ati andu nengi aria makiri na mathina. Thank you muno Engineer Kegunyo kuma America ni ndirona ciuria ciaku no rauga ndereti ino ni njega ya uhoro wa arthritis. My question, what are organic or natural way of healing joint pain? Engineer Kegunyo kuma Korea US. Daktari tukorewe Thank you muno. Ndatheka tondu we open up on our website ya diets ati gukoraga ati we no uri uha mushi tugakuhe home remedy tondu urakora the solution cia mathina maya maingi mothe twinamo magucoverwo mostly percentage maingi magucoverwo muci uguo ni wega andu magakorwo magitaukwo atiri solution ici ciothe twinacio na twinacio muci na mostly kindu kia mbere ni kurigiriria uguo angikorwo uria wina advantage ru nene haha ni uri utari na arthritis urenda kurigiriria na ni an advantage tondu ariri hari website ino ituri tukwandekeire taru uko ni garlic uko ni turmeric na tugakuhe benefit yayo itunda riri yari tugacoka tugagusummarize ungiri ati ungikorwo wina thina wa arthritis uguo ni wega tondu ni to elaborate na tugatao na tugakorwo na andu cio no makikohote gukorwo mena opportunity no maingire website ini mundu download diet ya arthritis na ni free of charge hari www.drchris.co.ke uguo gukorwo akimenya itunda riu ari guteithia joint ki ari guteithia cartilage ari guteithia ihindi calcium zinc uguo ri gukona benefit na benefit ya zinc calcium icio ciothe ri mineral icio ciothe ri ugakorwo ukirwa ati citeithagia atia kana cikosiki na benefit iri kuria kinya ni joint ciaku. Good, ritocoke hari dalili ondo mona ngorani ya maturo maya ma marungo. Yes, tu gukinyite haria ha rheumatoid arthritis na nitugukwetwo tukiuga atiri na tugakorwo tugitaukwo ati rheumatoid arthritis ri is an autoimmune uguo ndikoragwo tugucoketie hau tuhere tukugite horo wa age na tugire ginya juvenile arthritis ni arthritis ire ikinyita ciana ire tugucoka tuketucire uguo ndikuga ati arthritis ndiri age but the vulnerable people andu aria me hatikaini akunyitwo ni arthritis ri ni the aged people and the reason is auria ihindi riaku auria urakura ri no repair kana ihindi riaku gwicokia withi rikoragwo ri slow uguo ni kuga we ungiuneka guoko na mwanake wa miaka 20 aunike guoko we no nine mwaka ufiraga that pain ya guoko ku tondu mino ucia kumenya no ciranyiha tondu mwiro wako no ura age na niho mundu developer kindu gitagwo body atrophy kana nduru waigwa mundu ari muraihu ni akuhakuhia acha die haya yeah with yes na ni topic twako na tumenya te mundu angikuya niki na ciga cia mwiri cikuyaga niki because it's an interesting story nugo tuko tugitoko but for today ni tuli yari horo wayo horo wa gukueha mundu ari muraihu agakueha yeah na mundu akimenye niki gwathire na mbere mostly tukeri horo wa autoimmune ino ya rheumatoid arthritis ri ni wega andu makoma ki understand atiriri affect the mostly the smallest joint isi gitugire horo joint nene isi gitugucirite hip joint maru biro neto joint to nini tatwara anike okoraga atiriri uguo ndirokania handu ati kana gukuite kindu gwire atire tuguko tuki address horo wa
treatment ya arthritis no ginya tukamba tuka identify cause kihumo giaguo taru mundu wa rheumatoid arthritis ri gutire handu angiro atige gukua indo nditu tondu na nona joint iria sira affect ri is the smallest joint iria stara hold a lot of pressure kana pressure nyingi ugo mundu ucio ri solution ya weight na gukua indo nyingi ri it's not applicable muthemba na gitumi ni tofauti hakinya ni kurigita icio nicio ikororwo na nikio andu ingi mostly wigwa makwa atiriri angania erirwe eke exercise na akihona na ni njikaga ndihonaga no twerirwe ithuothe twena ki twena arthritis ti muthemba umwe na to nginya uge muthemba umwe arthritis no uge nginya mithemba 3 nginya 5 ya arthritis mwiri umwe na riu haha niho riu wira uria muritu ukoragwo andu aingĩ 70% aria makona rheumatoid arthritis no ndu agukorwo ki affect the synovial membrane kana ngirithi na the synovial. What happens ni atiriri ikosaga riria cartilage yaku riria joint yaku riria joint yaku ngirithi yambia kurika ri na turugire ni twara tutu tunini ri ni developaga the fusing uguo ni kuga atiriri this cartilage yaku ni exposed with friction ere nego smoothen flexibility uguo ni exposure with friction nayo synovial membrane ri karia karigagiria karurenda karia karigagiria synovial yaku ndiga itikiri tondu ire ni yambia kurika ni yambia kunyihari na kwesa aswimaga ati ni guitike iraitika ni overflow na koga kaiba nikio koraga mostly andu aria ma developaga rheumatoid arthritis ri mambagia na kuigua kurarako ni joint na kugia tumithwa joint-ini igacoka kambia kuiba yo yenyewe yaikaikara ri hau niho wigwa mundu akwa ati na joint cia kwa thiku ici ni cirahata ndiratamburukia kimwe ngaigua kigathite giti niki kiragatha muno ndiracera koleta guo ciara itiracera tondu riria synovial membrane the membrane karurenda kareka karigagiria tugire joint yaku ri iko niko na element ka niko na indo iria ciko hau gatagati uguo ri ni he hindi ri mwena uyu na mwena uyu ungi haya ha gatagati ri hena cartilage iyo ni kinyama kiria kiratigia riri joint iyo ri ni ra move haria wega ha hena synovial iyo ni ngirithi iratuma joint yathie ri flexible diraria cartilage ha he synovial membrane iyo no iratuma atiri overflow ya ngirithi ino ri dirathi other parts uguo riria cartilage ya synovial kana ngirithi yambia kurika ri ka synovial membrane kari ri kambagia kuiba kokenyewe kaibaga niki kurigiriria ndika overflow todo assumption ya mwiri is that body mechanism of defense ni kwe defense kare defense gakoga gaka kagitigarite ri reke ndikagitirio wega hari hakwigitira ri gaga cause kindu gitagwo locking of joint ruho niho koraga mundu ciara ciake ni cia gugunyarire kana ndangihota gutamburukia maguru moko akoro ni kiage gaikara gigaturaga uguo na mostly ni ukuigwa mundu cia gikwira atiriri ti hindi thina ucio wambirie tene na disadvantage ire makona yo ri which is also a sorry story ri ni riria athia thimu arthritis adinoneka akariga guo how niki inoka mucithi nyumba ni kire ndo na arthritis and this is the percentage ya mathina ma arthritis gukoma kigomera andu aingi thini wa bururi wa Kenya niki tondu early stages symptoms taru ogekoro taru mostly tuge example ya osteoarthritis identify na kuhuru x-ray x-ray yori kire gituma mundu amenyeke ni osteoarthritis is the fusing of that joint ugo ni kuga uria joint mahinde marakuhaniri meriri ugo no ugo turomenya uria intensity kana uria ihinde disc wirikite ugo ni kuga ati ingikwe kurikitio hanini ri the sonographer kana mundu uria uroraga mbica ri one ndirikite ri ukwirwo ate ndui na arthritis no ina pain ugo gakiru maybe you can manage the pain ha eno yabagia gukorwo na stiffness ugo gakoraga rucini ni yambia ha riria yambia ri ugakoraga ni undu wa autoimmunity ukambia kuhuthira painkiller
painkiller ri ugacoka ukirwo ongerere ndawa cia calcium thina waku handu wa kuhurira ukehiriria tondu immunity yaku no ame boost ringi na nikio koraga mostly the hardest treatment on type of arthritis ni rheumatoid arthritis tondu ndo ambere ni renda wambia manage the immunity ya mundu uguo nayo ungi compromise muno mundu ungi atakugwa ni mirimu ingi ndika nona challenge ati murimu uyu ri uroka we ni gukorwo ina ugima mwega wa mwiri aya no nigo umanage wega ri no nginya tobe tucokie the synovial membrane na gucokia synovial membrane no ri no nginya tu suppress immunity yako wabe otiga kurwa muno otiga kwegitira muno exactly nigetha tohote kurwa na murimu uyu ungi uguo ni kuga atiri in that process ri ugako mundu na develop thina ungi tondu synovial membrane na the mucosal membrane na nikio ndo ha ukuigwa makirelate mostly ni ukoraga no ndo agukorwo makidevelop thina ucio ri andu aingi ma develop thina wa gastritis andu aingi percentage ya aria makoragwo na thina wa pain mostly the migraine ila tugire no ihoro na uric acid na osteoarthritis ya joint na fusing of the disc joints ya mostly moko mostly no igwa magi complain ni maigwa ndae kihuha mostly the arthritis matumagira ni process ya healing treatment sorry not healing treatment ile mahuthira ugo gikorwo we under pain for a long time na nikoretwo kihuthira nikoretwo kihuthira pain killer mostly no identify atiriri thina uria waku ri wandari nduthiraga kana unyihaga riria pain yaku kana wa manage pain yaku naturally utakuhuthira oral medication ugo ni kuga ndawa cia guthugwa kana cia relieve pain cia kumasaja ugo ni kuga ati riria twako tugicira uhoro wa osteoarthritis ri tugire ni aba ya attack ciara ici nini ni cia fuse ha fuse ri cartridge yaku ri nginya list ri yabagia ha ekaria igathi na mbere igathi mostly how ni hogoire ni tuli develop kindu gitagwo body atrophy neno ni joint kinene eka flexibility ya kanyiha uguo mwiri waku ri ukambia kwaga gukorwo we active uguo nourishment ya guoko ri igakorwo ndiriho uguo kona mundu rai na guoko gutungu ni kwambia kunyiha koire no turi ukagucia no turi menya kiria gituma ciaga ikuhe haya kwambia ri ugakora mwiri ucio ni watuika weak uguo guoko gutirare na murimu ungi no rheumatoid arthritis guoko gugatuika weak ukaigwa athi na mbere ri tondu agukorwo ataku move that joint ri guoko kou ri joint ya elbow igafuse ikano anyita uguo gakora guoko guothe ni kwambia gukorwo kwi stiff ni kuregatha na ni kwambia tuge gucekeha ugakora mundu guoko guku na guku kungiri kuria kwa attack na actually rheumatoid arthritis no ya attack cia moko meri na tugire riria athi na mbere ri atikuga ndingi attack the other joint tondu other joint also contain synovial membrane na riria affect the big joint ka mostly tamaru kana kathongo wari mostly ni gukora hindi yo nirio mundu akwira ati joint yako wari rucini ndihotaga gukira njukagira mwiri wakwa wihandite hanaga roboti no njenjirie uguo na ndambia guceria maguru makwa kahora ri ngaigua mwiri ucio ni uroka kaundu kega we na ngaigua mwiri ucio ni wambia gutuika strong uguo ngambia kuigua ngirithi yakwa mostly ugakora ati rheumatoid arthritis ri riu nayo igakorwo ifani age marero marira ameke mahorere matigakwe mawira maritu rheumatoid arthritis nayo no nginyo ikare ukibeka motions waka gwika motion ri cartridge iri yari ukara ugiceraceragia mwiri uceraceragia mwiri cartridge iri yari ni gufuse gufuse ni kuga atia ni gufuse ni kunyitana ikanyitana tondu menye kire gituma ndikanyitane ri ni gakirithi karia riu ikanyitana riu gucenji gwetaga ati kuginyura ngirithi iri nigwe ereruke
ikakowira murito muno that pain of the needle pain kuigwa tari kindu kirariana piu kurara kunginya kuigwa ruo mostly nikio koraga andu aingi a rheumatoid arthritis ni undu wa gukorwo magitigira rucini gukira hwaini guikara thi na ki mostly ni ma develop deformities ugakoraga mundu ucio moko make ni magunyarire ngwire tiri ni ara feel that pain ya gutamburukia ugo ndara ni aretigira guikara giflexaga moko make ugo maga fold ugo ngirithi area ri ingikora na tugire ka cartilage synovial area no irakura ugo no fuse joint ikarite ugo niguo haya the other ones ri angikora ni kurite ngirithi area ri nikyo tugire ni affectaga the cartilage ri ngirithi area ngiri kairu-ini ria kuri ugo ni kuga cartilage yaku ndikuhota kumove smoothly ugo nayo ni ikombia kuikona wear and tear ugo ni kuga rucini riria fusing iyo gukomaneire ihindi riu kunyenyenyura rigukona tear nyingi na ni gukona pain haya good giki githomo wathomeire ku ndagitari Chris Wambui githomo mayo thomeire ku tondu uratariria wega muno mathina maya mekuo maingi ni maingi haya hekiuria ndo na ngirithi ino ri ngirithi yumaga ku mwiri waku mundu ndagacianire ya ngari nikio tomita synovial niguo mundu ataukeri niyo nona iyo e mwiri-ini waku na ni generatagwo na nikio tugaga ati the age as you age mwiri waku ni kona less generation ya itagwa nourishment mwiri waku kujionere chika ku grow nourish na gikuyu ni gitaki gukura mwiri gukura nyama ni ikuraga kana kugro tigokura kwa tigokura kwa aging kwa miaka takumera okay agane kile turanyita takwa kindu kiramera ndu turauga gukura ri mundu ne kona aging ti kwa miaka tigokura kwa miaka ni gukura kwa tuge kumera gezi translation no turanyita uri ora haya gukura kuri ari guthia kunyihite na nikyo gukora riria tukoragwo tukirora horo wa the juvenile arthritis tondu na nwage ukabegari mostly juvenile arthritis ndilafata treatment the rate at which mwiri waku we wa mwana juvenile arthritis actually nyitaga ciana na juvenile arthritis no nyite mwana ni undu obesity kutunguha ukikona weight nyingi ukaigwa mwana ucio na complain na joints ciake gutura uguo ni compressing uguo ni kugatika cartilage kale na mahinde make matiumireirie gukua weight iyo na nikyo gukona BMI guthima weight body index yaku weight yaku ri mwiri ucio ni wagirwo no gukuo ni corona urito ucio na nikyo mwana we age yaku na height yaku no kore akirecommend akwa kenyihia weight na nikyo BMI consider ginya age tondu na mama hindire my density ya hindire irituhaga na miaka ore mundu arakura oguo ni kuga ati o kindu kirarituha ri noguo na gukura kirakura kahora ru ndika ru ni ngoda ru nikyo ona mundu ma turathi tunyitithanitie ginya the other type of arthritis oguo ni kuga ati riri mwana uri uraraiha muno ona kenya complain na mahindi tondu calcium na zinc iria cirakora deposit mwiri wake ri musti rugakora stira weight height iyo ri mwiri ucio ni urakona yani urito ucio ndurahota kumbea na mwiri ucio uguo gakuigwa mundu ucio na complain arthritis na musti nikyo jugaga ciana ciagirwo gukona a lot of caution ya treatment tondu ni wega kamenya ati mwana wako angikona ni araiha muno ri na no understand ni akona thina wa arthritis ri ni atige kuheo data cia osteoarthritis rheumatoid arthritis kana psoriasis na icio ingi ni akwa akiheo more of minerals iria angikorwo mwiri wake ureka atia uraga na akio mwana munini we na weight nyeneri na akiamenage uria ku lose weight yake haya hena mwiroreri wi haha ni kurikia turarikia by the way mathaa matutwarite ihenya uyu arauga aiguaga ruo akiambata stairs agithie building itari lift da kavago aikare ruo uno kuya kuguru gwa kinya stairs no anyita ruo rure aiguaga aigua tari kira kiratheca the reason in mostly a category ka osteoarthritis na nikyo tugaga the most
riria arakorwo ambata stairs ri weight yothe ri aba kuigwo guguru kungi oguo ungikaina mukia guku kungi pressure igakorwo nyingi oguo ri torsion kana cartilages karika muno na nikio ukoraga mostly andu aria ona guikuruka to kwambata stairs ona guikuruka ni magukwira going down the slope wena osteoarthritis na mostly ya hip joint kana maru you go feel a lot of pain tondu riu ri muscles ciaku relaxaga ugakorwo gikuwa joint weight yothe kwa gikuwa ni cartilage na giko cartilage yaku ni rikite ri that pressure no nginya uri feel that pain tondu no iri compress disc icio mahinde maumere hakuhe makomagire connection ikoragwo ha ndagitari ya heho na arthritis kio ni kiuria kiega na actually no nginya kirika gikiuragio tondu nikio tobiri nakio nikio tobiri nakio na nokio ukuona tugukuhiri kuriki nakio connection ukagira riri uric acid tugire uric acid is in two states haya ugo ni kuga atiriri angiko wena osteoarthritis kana wena rheumatoid arthritis ri disc ciaku ri the synovial membrane ni huthite cartilage yaku ni huthite oguo ri riria kwagia heho ri uric acid ri is in form of crystals to mahangarata ndikanirwona kundu kwina heho haria ndikanirwona andu aria mokaga tene ri rucini ri agithiri akinyange handu hatari handu hena etagwo te tuthimiti eri akaigwa gutheca theco mahiga no muthenyo gwakorwo kiria ri agakorwo ndaraigwa gutheca that is the same case at cartilage joint yo ri thakam grithi gicera ri iracera handu hena tuhangarata tu no riria kwagia rugari ri na nikio immediately rona igira kindu kihiu iruini kana ha joint yo crystals iria ni kumumuyoka simumuthukaga cigatwika liquid oguo flexibility gekate ikahutha riu ikani ndacokia no acokia regi oguo ni kuga mundu onotari na arthritis wena uric acid ni ari ndariri icio kwagia heho niguo ni kurekia turarekia ndikana hari undu tutigetie ndagitari Chris Wambui twina ndagika ithatũ yes mostly one ni mundu kwimenyerera ungiko wi hau ugaga urenda kwigomera murigo wothe uinukie niguo inukange na ihenya ningi prefer uganie kuringana na weight yaku na omekio tukona body index ugo ni kuga ati angiko mwiri waku twi ndagitari turakwira haha riu ni ukurwa mwiri ni waku no ndwakwa weight ino riu ni gukurituhira muno ugo ni kuga ati ona wiho wi custodian wa mwiri ucio no nginya ka understand atiriri mwiri uyu ni ukaubatara rucio na mbeca icio kwenda gucifu ri no save for sure na cio thi ucinikirie thibitari na tondu tutingienda uguo ri undu wa ben ko manage kirio rakuwa the other ones adore makona thina wa spine kana thina wa mugongo na no nginya makoma ki understand atiriri nginya gukua carrier bag no ikosi muscle na no ikosi nerves ya kukuganda why tondu riria ungikorwo cartilage ya spine disc cia kusikurite ka sikubajite mwena wa left iri na ni gwathi na mbere na gukua murigori ugukorwo wakomera makiri ugu ni ka weight kangi wongongerera na ni kyoigwa mundu akwete ni nginya kamurigo kanini ga kilo 3 ndingihota gwikuira no ni ukuigwa kwete ingikuwa karigo ka weight icio 5 guoko guku na guku kungi ni njiguaga ndina pain that much no ni gukora mundu angithiko suppressed muno ri nya ku develop the other concern kuri andu aria ingi no tungiciria ni andu aria makona thina wa rheumatoid arthritis young generation there is big hope ugo matiga gukorwo makiuge makiojire kana makiuge magwikatia but still no wega mundu agikwa ki understand diet ni njega na nikio hale website ni tutomekeire diet kwi uri ukuritio horo organic foods irio hale muci kira kindu kina advantage ukuingira www.drchris.co.ke ningi mundu ta wina concern gukuga kai riu mundu ma ni nguhota akuhura 0721 500 900 na ugesefu namba utume high WhatsApp ka pop ka uka diet niko gakuingira gekambere. Thank you muno ndagitari Chris ni watuthomithia githomo kinene na kiagoro muno ko ni gukuriha ni mbeca nyingi. Asante sana. Regio reke tukinye hau tondu ndirona Njoroge wa Githĩnji ni arenda kuingira na umemerekia murihire tukoragia cio gima wa mwiri tumana ndagitari Chris Wambui titaguko kumago.